S8 je seveda najbolj športni del ponudbe modela A8 in ker je to A8, se pravi več kot 5 metrov dolga limuzina, to še vedno pomeni, da v tem avtomobilu lahko dobite udobje, tiho, mirno vožnjo, čeprav z zelo visokimi avtocestnimi hitrostmi. Ampak glede na to, da je S8 pomeni, da ta avtomobil skriva še nekaj več. Namreč odločen pritisk na desno stopalko pomeni, da voznik s tem avtomobilu pove: daj mi tistih tvojih 420 kW po 800 Nm/h, pa pospešek do 100 km 3,6 sekunde. Poženi tista dva turbopolnilnika, takrat potem ta avtomobil pokaže, da ima v sebi res tudi, ne bom rekel zver, zato ker tudi pri športni vožnji ta avtomobil ohrani A8 duha, ampak vendarle to pomeni, da se s tem avtomobilom da tudi po takšni ovinkasti gozdni cesti peljati izredno športno, izredno uživaško. Predvsem pa mu pri tem pomaga elektronika. Namreč avtomobil elektronsko izničuje nagibe v ovinkih. Hkrati recimo ima potem tudi preko kamere zaznavanje, če so na cesti kakšne nepravilnosti, se pravi zaznava luknje in potem temu ustrezno elektronika avtomobil predpripravi, se pravi, da udarec ni tako zelo močen. In ta avtomobil se tudi izredno hitro ustavi. Poglejte, kako ogromne zavorne kolute ima in pa keramične so te zavore. Ampak danes ta avtomobil nismo prevzeli zaradi te športne vožnje po teh ovinkih. Prevzeli smo ga zaradi žarometov. Da bomo te žaromete razumeli, se najprej spomnimo na matrične žaromete. Spomnimo, gre za žaromete, ki so sestavljeni iz različnih svetlobnih teles, ki pa dejansko prižigajo in ugašajo, tako kot jim ukaže kamera, ki zaznava, kaj se dogaja pred avtomobilom. Se pravi, ugasnejo tisto diodo, samo tisto diodo, ki bi zaslepila nasproti vozeči avto. Zdaj pa to funkcionalnost matričnih žarometov potencirajmo, pomnožimo. Namreč tukaj notri lahko ugašamo kar 1,3 milijona majhnih svetlobnih teles. In to funkcionalnost Audijevi inženirji v svojih razvojnih laboratorijih kar spretno izkoriščajo za svojo lastno zabavo. Namreč naredijo si kokice, prinesejo si stole, potem pa te žaromete izkoristijo, da jim projicira film na neko steno. Predlagam, da ta avtomobil zapeljemo v garažo, pa naj nam gospod pokaže, kako to dela. Oprostite, narobe sem si zapomnil. Filme gledajo pri neki drugi nemški znamki, Audijevi inženirji se namreč zabavajo z videoigricami. Gre pa seveda za podobno tehnologijo in podobno funkcionalnost, ampak tako igranje igric kot tudi gledanje filmov spadata v poglavje prihodnosti žarometov. Nam pa današnji serijski avtomobili tipa Audi A8 že rišejo to prihodnost z animacijami. Herzstück ist zum Beispiel jetzt hier dieser DMD-Chip. DMD steht für Digital Micromirror Device. Und das bedeutet, dass wir auf diesem Chip 1,3 Millionen kleine Mikrospiegel verbaut haben. Jeder hat eine Kantenlänge von gut 8 Mikrometern. Und das Licht wird entsprechend auf diese Spiegel gelenkt. Diese Spiegel sind einzeln klappbar, bis zu 5000 Mal pro Sekunde. Und somit haben wir die Möglichkeit, Licht entweder auf die Straße entsprechend zurückzusenden, zu reflektieren, oder es wird von der Straße weggelenkt und damit haben wir die Möglichkeit, verschiedene Bilder oder in dem Falle Informationen, wie zum Beispiel das Spur- oder Orientierungslicht umzusetzen. Žarometi so torej postali projektorji in prav te projekcije še dodatno dvigajo varnost. Poglejmo funkcije, ki nam jih prinašajo. Digitalna matrica. Mit der lichtunterstützten Spurführung, wir nennen das Spurlicht, haben wir auf der Autobahn jetzt auch die Möglichkeit, den Spurwechsel mit einer Blinkerprojektion zu unterstützen und damit dem Fahrer mehr Sicherheit zu geben. Zusätzlich haben wir jetzt auch auf Landstraßen die Möglichkeit, mit dem Orientierungslichtstreifen dem Fahrer zu zeigen, wo er sich auf seiner Fahrbahn befindet. Ein weiteres Highlight ist die Projektion eines definierten Symbols direkt auf die Fahrbahn. In Ergänzung zur Anzeige im Cockpit für eine Panne oder einen Unfall wird zusätzlich wirklich direkt auf die Straße im Sichtfeld des Fahrers dieses Symbol projiziert. Das ist ein Plus an Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden und das alles nur dank der Digitalisierung.
So, wir finden dieses Modul im Inneren des digitalen Matrix-LED-Moduls, welcher in der Mitte vom Scheinwerfer verbaut ist. Befindet sich noch ein Kühlungselement hinter. Dieser Chip sitzt auf einer Steuerplatine. Wir haben aber auch drumherum natürlich noch ein Matrix-Element und auch ein sogenanntes Low-Beam-Element. No, digitalizirali pa so tudi zadnje luči, a zadaj niso LED svetila, ampak OLED. Tudi ta izraz ste že slišali pri televizorjih. OLED ist ja ein organisches Material in dem Falle. Das heißt ein Flächenleiter. Eine klassische LED ist eine Punktlichtquelle, eine OLED ist eine Flächenlichtquelle. Das ist erstmal der grobe Unterschied. Und durch die Digitalisierung der OLED habe ich die Möglichkeit, in dieser Flächenlichtquelle verschiedene Elemente einzeln anzusteuern, damit verschiedene Funktionen umzusetzen, in Sicherheitsfunktionen oder aber auch in gestalterischer Funktion. Tudi te digitalne OLED zadnje luči dvigajo varnost. Ko se recimo voznik od zadaj preveč približa takšnemu audiju, ta opozorilno začne svetiti na polno. To smo vam recimo že v praksi demonstrirali na primeru Q5. In zdaj se štejemo 1+1. V resnici vse te animacije, pa videofilmi, pa videoigrice v resnici niso končni cilj. Končni cilj je v bistvu bolj to, kar nam sporočajo, kar nam dajo te zadnji žarometi. Se pravi to komunikacijo med posameznimi avtomobili. V resnici so ti žarometi tako zelo zmogljivi, da bi lahko avtomobil tudi kaj napisal, hvala, prosim, ali pa umakni se, preblizu si. Seveda bi takšne komunikacije zahtevali, da bi ta avtomobil imel tudi kakšen vgrajen elektronski slovar, pa verjetno bi bila tudi bistveno prepočasna takšna komunikacija. Zato pa te luči delujejo v kombinaciji z senzoriko. In v prihodnosti bo ta senzorika avtomobilom zadaj recimo sporočala po elektronski poti. Ampak s to komunikacijo car to car je v bistvu kar en velik problem. Namreč ta tehnologija še ni dovolj razvita in dokaz za to smo dobili tudi recimo na primorski avtocesti, ko smo to tehnologijo testirali skupaj z Darsom. Zakaj je šlo? No, predlagam, da kliknete in pogledate.